Nibyo umugoroba mwiza rwose kuri mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabasuje mbahaye ikaze nongeye kubaha mu by'ukuri ikaze ku buryo burambuye kuri iyi tariki ya none turi tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2020 mu by'ukuri n'itandatu turagarutse na none muri studio aho tugiye kureba amwe mu makuru y'ingenzi kandi agezweho yihutirwa cyane ku birimo kuba byaba cyangwa se ku birimo kuba byajya mbere aho mu by'ukuri hano ku mirongo y'imbere ku rugamba hari impinduka zikomeye cyane kandi zidasanzwe zongeye kuba zaba ku mirongo y'imbere ku rugamba ngiye kuba nabagezaho amakuru y'ingenzi aturuka mu nkengero z'umujyi wa Goma rwagati muri teritwari ya Nyiragongo aravuga yuko aka gace in breaking news kumvikanyemo igitero gikomeye cyane cya Wazalendo ndetse iki gitero kikaba cyasize gihitanye umwe mu bayobozi ba FC23 muri aka gace ka Rusayo nkuko amakuru tugeraho akomeje kugenda bitangaza ese ibi ngibi byaba bisobanuye ko umujyi wa Goma nawo ugiye kuba wakwataka cyangwa se ari izingiro ry'ibitero byaba bigiye gufungurwa cyangwa se byaba bigiye gutangizwa hano muri aka gace ndaza kubigarukaho hagati aho ngaho muri Kivu y'Amajyepfo kuva kuri uyu munsi wa none kuri uyu wa kane biravuga ko ku isaha y'isa moya z'umugoroba abo mu mutwe wa M23 ndetse hakavugwamo n'ingabo z'u Rwanda bamaze kuba bava ahitwa Kasika nkuko amakuru atugeraho arimo kubitangaza turareba ese aba kuva Kasika barimo kwerekeza he kubera iki barimo kuva muri aka gace ka Kasika turaza kuba tubigarukaho ku makuru avugwa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse mbere ko tujya muri Kivu y'Amajyaruguru ariko ndabanza nkubwire ibibereye aho bita Nzibira umuriro uratse ku buryo bukomeye cyangwa se ku buryo buteye ubwoba nkuko amakuru aturuka muri ibyo bice hakomeje kugenda bitangaza biravugwa ko habaye ikintu bita ambuscade cyangwa se ambush iyo tuvuze ambush cyangwa se ambuscade nicyo bita igitero shuma mw'abantu mwe ni amakamyo ya AFC 23 yaratwaye ibikoresho nkuko birimo gutangazwa hangaha akaba arashweho ku buryo buteye ubwoba mu buryo batari bateganyije cyangwa se batari biteguye bibatunguye cyane si ibikoresho gusa hari n'ibindi aya makamyo yaratwaye nabyo tuza kuba tugarukaho ndakubwiye ko mufitiye amakuru menshi kugeza kuri uyu mugoroba ariko kandi andi makuru y'ingenzi yihutirwa cyane ibintu bisa nkaho bizahindutse mu by'ukuri nyuma yuko aho bita Nyabiyondo hari under control hagati y'impande zombi biravuga ko abitwa Wazalendo ndetse bari muri kano gace bakoze icyo bita reprise stratégique basa nkaho basubira inyuma ariko mu by'ukuri izi ni technique zikomeye cyane z'urugamba barimo bakoranga muri aka gace ndaza kubikomozaho ndaza kubigarukaho ndaza kukubwira amakuru ahitwa Mufunyi Kibabi aha za Kinigi mubwire ibyo abayobozi ba AFC 23 batangarije abaturage eske aba bayobozi niki babwiye abaturage bo muri ibi bice ese nibiki barimo kubatangariza ndaza kuba mbikomozaho gatanu kuri kagenzi kako unyemerere nerekeze no mu tundi duce tugiye dutandukanye murabizi ko tuba tubafitiye amakuru menshi cyane ni nkubwira ngo amakuru menshi cyane wumve ko ni amakuru menshi cyane izo ni zimwe mu ngo z'ingenzi cyangwa se mu byo tuba turi buze kwibandaho muri kiganiro n'amakuru kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri izi saha hari byinshi byakomeje kugenda uwo bita Gayi Kabombo Mudomva yita hari amakuru ari kumuvugwaho hari intumwa za FC 23 ziri kuvugwa mu karere ka Rubavu ibyo byose ni bimwe mu byo turaza kuva imuzini muzingo cyangwa se turaza kubarondorera ku buryo burambuye muri amakuru yacu tugiye kuba twagaruka muri amasaha y'umugoroba rero icyo usabwa nta kindi no gukanda subscribe ndetse kandi nanone ikindi kubamaze kubikora mu by'ukuri namwe ndabashimiye cyane hanyuma ikindi cy'ingenzi ugomba kuba wakora cyangwa se ikintu ushaka kuba wamenya nuko like
nazo turakomeza kugenda mu by'ukuri tubabwira umunsi kundi mu kandi like no kubera ko mu by'ukuri nabyo ni iby'ingenzi kandi ku bantu turushaho kugenda tubana muri biganiro n'amakuru tugenda dusunasunika kugira ngo mumenye aho ibintu bigeze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbere ko mu by'ukuri ninjira muri aya makuru, reka nibwira abantu mudukurikiranye, why not udashobora kwerekeza kuri Chiko Info naho ugakanda subscribe, ubundi tukarushaho kuzajya tubana 5/5. Bitwaye iki mwabantu mwe? Reka rero twinjire mu makuru akomeye cyane, cyangwa se amakuru ajyanye n'ibitero. Ngiye kuyahera, ndabizi mutegereje amakuru muri benshi, update zuko ibintu biba byiriwe hano mu Rubaya, zuko aho ibintu bigeze. Ndabizi ko yategereje muri benshi, abari Burundi, abavandimwe bari Uganda, abavandimwe bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Kinshasa ndetse n'ahandi, by'umwihariko no hanze iyo irwota amasimbi kure cyane rwose. Ndabizi ko aya makuru yategereje. Reka mbabwire uko byifashe rero. Biravuga ko wazari na FARDC bari hafi gato yo kongera gufata cyangwa se kwegera bino bice bya Rubaya nkuko bitangazwa rero mu by'ukuri mpayinka. AFC 23 yawe itegeko rikomeye cyane hano Rubaya. Mu by'ukuri biravuga ko bahawe itegeko rikomeye cyane ryo kuguma muri ibyo bice, ariko iri tegeko ryahuriranye n'amakuru akomeye cyane nanone ajyanye n'itegeko ryatanzwe mu by'ukuri, aho buriya ngo ugusubira inyuma kwa FARDC mu by'ukuri biravuga ko basabwe gusubira inyuma hano bava muri Rubaya benda kuyifata. Iri tegeko rero ngo ryatanzwe na Kinshasa babasaba kuva muri izo position zegereye imyanya y'abarwanyi ba AFC 23, ariko ngo ibi byabayeho mu gihe hari benshi mu barwanyi b'uyu mutwe bari bamaze kuba batakariza ubuzima. Kubera iki Kinshasa irimo gutegeka Wazalendo gusubira inyuma muri kilometero nkeya uvuye mu mujyi wa Rubaya, byaba birimo guterwa n'iki? Kandi tubona ko mu by'ukuri bari bakomeje kugenda bigarura imyanya igiye itandukanye, ngo nuko ibi bishobora guteza impfu z'abasivile benshi cyane bari hano mu mujyi wa Rubaya, kandi leta ibiro kugira ngo irengere abaturage byanze bikunze ubuzima bw'abaturage bugomba kuba bwasigasirwa. Ndetse ibi baramutse babikoze hakabaho ubwicanyi, cyo bita massive, ubwicanyi ku bantu benshi, bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane, zirimo no kuba leta ya Kinshasa ishobora kuba yahanwa bamwe mu bayobozi hano rwose bakahanwa mu byaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasira inyokomuntu ndetse no kutarengera abasivile mu ntambara. Ibyo byose biraza kugera kuri leta ya Kinshasa, kuko AFC 23 ibihano byo navuga ko babihaze ndetse ntibateze n'umunsi wa rimwe no kubikurikiza. Mwagiye mubibona ko mu by'ukuri ubundi se gufatira ibihano inyeshyamba, ko n'ubundi umuntu ajya kuba inyeshyamba yamaze kwiheba already. Ahangaha rero urumva ko mu by'ukuri leta ya Kinshasa niyo yaba igowe cyane, cyangwa se iri buhure n'ingorane zikomeye cyane. Rubaya rero amakuru y'ingenzi ugomba ko wamenya, abasirikare bari begereje iki gice basabwe gusubira inyuma kilometero, ntabwo yigeze atangazwa umubare, ariko amakuru ndi kwakira nuko itegeko ryavuye Kinshasa ryategetse Wazalendo ndetse na FARDC gusubira inyuma. Ubwo ayo makuru muyakire kandi muyamenye. Ahubwo muri uko gusubira inyuma hari aho bakamejeje, nubwo bitarimo kuvugwaho rumwe, na nubu imirwano iracyarimo kugaragara aho bita Nyabiondo. Na yindi ntego ihari nuko abarwanyi ba AFC 23 ndetse nabo biri kuvuga ko ingabo z'u Rwanda nazo zabe ziri muri ako gace bagomba kuva ahangaha, ndetse kandi biravuga ko abari mu rugamba bagaragaza intego yo kwerekeza aho bita Masisi Centre, nyuma yo bita Kahoko. Havugwaga ko aka gace kari kasatiriwe. Nanone rero byongeye gutangazwa ko ahantu bita rwose Nyabiondo umuriro wongeye kumvikana. Reka nkubitiraho bita muri Kivu y'Amajyepfo rero, naho havuzwa amakuru adasanzwe y'ingenzi kandi kuri buri mwari wese. Ku isaha y'isa moya ubu tuvugana, ngira ngo murabona ko amasaha yagiye, ngo ku isaha y'isa moya rero hagaragaye ibintu bidasanzwe cyangwa se bitunguranye. Abarwanyi ba AFC 23 cyangwa se nkuko aya makuru arimo kubitangaza, kuko abatangaje amakuru baravuga ngo ingabo z'u Rwanda RDF ngo bavuye aho bita Kasika berekeza Mwenga, muri centre ya Mwenga,
banyura aho bita Kigongo ndetse n'aho bita Irangi, yewe n'aho bita Kashaka. Bikaba bivuga ko hatazwi neza impamvu y'uru rugendo rwo kuba aba barwanyi ba AFC 23 muri rusange baba bavuye ahangaha Kasika bakerekeza Mwenga Centre. Biravuga ko uru rugendo rero abaturage barubonye bibaza impamvu y'ibyo bikorwa cyangwa se iri gutereza inyeshyamba kuva muri bino bice berekeza ahangaha Mwenga Centre. Ababibonye rero n'abari muri utu duce twa Kigongo aho bita za Irangi ndetse na za Kashaka, kuko mbere yo kugera muri Mwenga Centre bavuye aho bita Kasika, utwo duce mvuze haraguru babanjije kutunyuramo. Niko byari bimeze nyine, niko urugendo rwagombaga kugenda. Uku kwimuka rero nanone ko abarwanyi ba AFC 23 gukomeje guteza urujijo, gukomeje guteza benshi kwibaza impamvu nyamukuru y'izi ngendo z'abarwanyi ba AFC 23 ndetse n'icyaba kirimo kujya mbere. Niki kirimo kujya mbere? Ni kubera iki AFC 23 ikomeje kugaragaraho mu by'ukuri ibikorwa nk'ibi ngibi byo kugenda iva mu bice bigiye bitandukanye, ukumva ko rero nabyo ari byo kwibazwaho cyane. Ese Rubaya nayo baraza kuyireka gutya? Biragoranye. Ariko tukiri hano muri Kivu y'Amajyepfo aho bita Nzibira, abarwanyi ba AFC 23 ngo bihaye gukora icyo bita mu by'ukuri izi transformation zabo barimo kugenda bakora, ariko ho ngo ntago bibagendekeye neza. Abitwa Wazalendo baragiye bakukorera ikintu bita umutego ukomeye cyane, icyo bita mbushi. Mu by'ukuri biravuga ko muri Nzibira abarwanyi ba AFC 23 barashweho rwagati, ndetse abaturage bakavuga ko ngo bumvishije urusaku rw'intwaro ziremereye maze barahunga bose, abandi barihisha kubera yuko biravuga ko ngo ahangaha habayeho gushamikana kudasanzwe, bashindikanye, ibintu bimeze nabi, ibintu birakaze muri kino gice. Iyi mirwano yahanga muri Nzibira rero ikaba nayo mu by'ukuri ngo ari imirwano yatumye abaturage benshi batangira kwikanga bavuga bati se bigenze bite hano muri aka gace, kubera ko ngo biravuga ko ni ambuscade ikomeye cyane ikozwe, kubera ko ngo uburyo bikozwemo hari habanje kugaragara imirongo y'abarwanyi ba AFC 23 mu by'ukuri amakamyo yabo bivuga ko yarapakiye ibitarimo kuvugwaho rumwe, kubera ko ntago haramenyekana ibyari biri muri ayo makamyo, ariko bikavuga ko hari n'abasirikare mu by'ukuri hari n'abasirikare b'uyu mutwe wa 23 rero Wazalendo yaje kubimenya ibatega igico mu kanya kashize cyangwa se mu masaha makeya atambutse. Mu by'ukuri bikaba bivugwa yuko cyangwa se bitangazwa yuko habaye ikintu bita umuriro uteye ubwoba, cyangwa se habaye ikintu bita kurasana kudasanzwe. Uku kurasana rero kubera yuko birimo gutangazwa n'abaturage, ntabwo haramenyekana ese ni bande mu by'ukuri batakarije mu buzima, bangana iki, bimeze gute, kubera ko nta makuru nayo amaze kuba yamenyekana mu kanya gato yagatambutse, ariko bikavugwa ko cyangwa se bigatangazwa yuko mu by'ukuri umuriro w'urugamba rurimo kubera muri aka gace utari woroshye hakurikijwe amasasu yararimo kumvikana. Ni ambuscade rero ikomeye cyane ahangaha rwose bahuye n'uruva gusenya ku buryo budasanzwe muri uno mugoroba, cyangwa se kugeza kuri no saha, cyangwa se kugeza maginga yangaye. Nta kundi kuntu byagombaga kugenda, cyangwa se nta kundi byari bugende. Ahitwa Burubi ni tumwe mu duce kuri ubu ngubu twari turinzwe ku buryo bukomeye cyane, cyangwa se ku buryo buhambaye n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagabyemo ibitero. Ari ibice byari birinzwe ku buryo budasanzwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Kuva ahanga muri bice hakomeje kugenda hakumvikana imirwano, biragaragaza ko mu by'ukuri hano muri teritwari ya Masisi nta mutekano n'umutuzo urimo. Si Masisi yonyine gusa, Warikare imirwano ikomeye hagati ya AFC 23 na FARDC ahitwa Misambo yateye abaturage benshi guhunga. Kuva mu gitondo nanone cyo kuri wa gatatu tariki 27 Gicurasi no 26 mu gace bita Misambo, na gace gaherereye rwagati ahitwa Kisimba ndetse na Ikobo muri teritwari ya Warikare mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Haravugwa imirwano ikomeye. Iyi mirwano nayo iri guhuza umutwe wa AFC 23 n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC
zirimo zirafatanya n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko abarwanyi ba M23 bagabye igitero gishya ku birindiro by'ingabo za leta bagamije kwigarurira ibice kwagura ibice bagenzura muri teritwari ya Walikale, imwe mu zimaze igihe zibasiwe n'umutekano muke n'intambara z'urukurikirane. Abaturage bo muri Misambo n'inkengero zaho baravuga ko kuva mu rukerera humvikanaga urusaku rukomeye rw'imbunda nto n'iziremereye, ibintu byateye ubwoba bwinshi abaturage batuye muri ibi bice. Abaturage benshi bahise bava mu ngo zabo barahunga, bahungira mu mashyamba no mu bindi bice bikingiwe kuri y'amasasu. Amakuru yizewe ava muri Walikale avuga ko imirwano mishya ibaye nyuma yaho kuwa kabiri tariki 23 Gicurasi 2026 umutwe wa M23 wongereye kwisubiza imidugudu ya Ihura, Katobo ndetse na bita Mukohwa yo muri grupe ya Kisimba nyuma y'imirwano yahuje uwo mutwe na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ibyo byatumye umutekano ukomeza kuzamba muri ako karere ndetse abaturage benshi bongera guhunga inshuro nyinshi. Abasesenguzi baravuga ko uko M23 ikomeza kwigarura ibice byinshi bishya muri Walikale ari nako ikibazo cy'ubutabazi n'ubuzima bw'abaturage kirushaho gukomera. Hari impungenge z'uko abaturage benshi bashobora kubura aho bikinga ndetse naho bakinga umusaya kubera kwimurwa kenshi n'intambara zikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu nta mubare nyawo uramenyekana w'abamaze guhunga cyangwa abangirijwe n'iyi mirwano, gusa amakuru ava muri ako gace agaragaza ko abaturage benshi bakomeje guhunga berekeza mu bice bifatwa nk'aho hatekanye kurushaho. Imirwano ikomeye kubera muri Walikale nimwe mu ikomeje kongera umwuka mubi mu burasirazuba bwa Kongo ku bijyanye n'umutekano waho ukomeje kuzamba. Tuvuye kandi ku bijyanye n'imirwano, makuru yihutirwa cyane ari kumvikana, Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje urugendo rw'imibanire n'ibindi bihugu ndetse no gukomeza mu by'ukuri umubano hagati y'ibihugu y'iki gihugu ndetse n'ibindi bihugu. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo biravuga ko yasinyanye n'Ubushinwa amasezerano y'ubufatanye bwa polisi agamije kongera ubushobozi y'igipolisi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo PNC. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yakomeje gushimangira umubano wayo n'Ubushinwa nyuma yo gusinya amasezerano mashya y'ubufatanye mu rwego rw'umutekano n'igipolisi. Aya masezerano ni amasezerano agamije cyane cyane kongerera ubushobozi polisi y'igihugu ya Kongo PNC mu guhangana n'ibibazo bikomeje guteza umutekano muke birimo ubujura bwo mu mijyi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu buryo bwa magendu ndetse n'ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Aya masezerano yashyizweho umukono kwa kabiri tariki 23 Gicurasi i Beijing mu Bushinwa hagati ya Vice Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Umutekano n'Ubutegetsi bw'Igihugu wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Bwana Jackman Shabani hamwe na Wang Xiong, umujyanama wa Leta y'Ubushinwa ndetse akaba na Minisitiri w'Umutekano rusange muri icyo gihugu. Intego y'ubufatanye bushya nk'uko byatangajwe n'ishami rishinzwe itumanaho muri Minisiteri y'Umutekano ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aya masezerano azafasha mu gutanga ubufasha bwa tekinike ku gipolisi cya Kongo cyane cyane mu kongera ubushobozi bw'abapolisi mu bikorwa byo gucunga umutekano no kurwanya ibyaha bigezweho. Mu by'ingenzi Ubushinwa buzafashamo harimo guhugura no kongera ubumenyi abapolisi ba Kongo, gutanga ibikoresho by'ikoranabuhanga bifasha mu gucunga umutekano, gufasha mu kurwanya ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kurwanya ibyaha byo kuri interinete n'uburiganya bukoresha ikoranabuhanga no gufasha mu guhangana n'ubujura n'ikorwa ry'andi mabi mu mijyi minini. Ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko ibi biri mu murongo wa gahunda ya Perezida Felix Tshisekedi yo kubaka inzego z'umutekano zikomeye kandi zifite ubushobozi bujyanye n'igihe. Hashyizweho itsinda rihuriweho ryo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa mu rwego rwo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Impande zombi zashyizeho itsinda rihuriweho rizajya rikurikirana ibikorwa byose bizakorwa. Ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, iri tsinda rizayoborwa n'umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Umutekano n'Ubutegetsi bw'Igihugu, mu gihe ku ruhande rw'Ubushinwa rizaba riyobowe n'umuyobozi ushinzwe ubutwererane mpuzamahanga muri Minisiteri y'Umutekano y'Ubushinwa. Abasesenguzi bavuga ko gushyiraho iri tsinda bizafasha kugira ubufatanye budahera ku masezerano gusa, ahubwo habeho ibikorwa bifatika bishobora gutanga umusaruro mu gihe cya vuba. Ubushinwa bukomeje kwagura ijambo ryabwo muri Afurika. Aya masezerano aje yiyongera ku mubano umaze imyaka hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'Ubushinwa, cyane cyane mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibikorwa remezo ndetse n'ishoramari. Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bifite inyungu nyinshi muri Kongo kubera umutungo kamere mwinshi icyo gihugu gifite. Mu myaka ishize Beijing yakomeje
yakomoje no kongera uruhare rwayo mu bijyanye n'umutekano muri Afurika, aho ishyigikira ibihugu bitandukanye mu guhugura inzego z'umutekano no gutanga ibikoresho. Hari ababona ko ubu bufatanye bushobora gufasha Congo gukomeza kuvugurura polisi yayo, cyane cyane mu gihe igihugu gihanganye n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba ndetse n'izamuka ry'ibyaha byo kuri internet. Icyakora hari abasesenguzi bagaragaza impungenge ko ibihugu bya Afurika bikwiye kwitwararika kugira ngo ubu bufatanye butazatuma birushaho kugendera ku nkunga z'amahanga mu bijyanye n'umutekano ndetse n'ikoranabuhanga. Kinshasa ivuga ko ari ubufatanye bwa bose bungukiramo. Minisiteri y'umutekano ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko aya masezerano agaragaza ubushake bwa guverinoma ya Kongo bwo kubaka n'Ubushinwa ubufatanye bwihariye bwa bose bungukiramo. Ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi buvuga ko kongera ubushobozi polisi y'igihugu ari imwe mu nkingi z'ingenzi zigamije gusubiza icyizere abaturage no gukomeza kubaka igihugu gifite umutekano ndetse n'ituze. Mu yandi makuru y'ingenzi ku bijyanye n'amasezerano hano muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, u Rwanda rwasinyanye amasezerano na Tanzania, n'amasezerano bagiranye yo kwagura ndetse no kwegereza serivisi i Kigali ku bijyanye n'icyambu cya Dar es Salaam. Ni mu rwego rwo kurushaho guteza imbere ubuhahirane hagati y'ibihugu byo mu karere no kugabanya ibibazo by'ibikorwa ry'ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Ahanga niho u Rwanda na Tanzania byashyize umukono ku masezerano azatuma hafungurwa ibiro by'ikigo gishinzwe ibyambu muri Tanzania i Kigali. Aya masezerano yashyizweho umukono tariki 25 Nyakanga 2025, akaba ateganyijwe gutangira gushyirwa mu bikorwa byuzuye mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2026-2027. Intego nyamukuru ni uguhindura no koroshya uburyo abacuruzi n'abatumiza ibicuruzwa mu Rwanda bakoresha icyambu cya Dar es Salaam, kimwe mu byambu by'ingenzi igihugu cy'u Rwanda gishingiraho mu kwinjiza no gusohora ibicuruzwa. U Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja rusanzwe rushingira ubucuruzi bwarwo ku miyoboro ibiri minini y'ubwikorezi. Hari inzira y'amajyaruguru icyitwa Northern Corridor inyura ku cyambu cya Mombasa muri Kenya ikanyura muri Uganda mbere yo kugera mu Rwanda, ndetse n'inzira yo hagati icyitwa Central Corridor aho ibicuruzwa biva ku cyambu cya Dar es Salaam muri Tanzania bikinjira mu Rwanda binyuze mu muhanda. Ibicuruzwa byihutirwa cyangwa bifite agaciro gakomeye bikunze kunyuzwa mu ndege zikoresha ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Impamvu aya masezerano afite akamaro gakomeye ku gihugu kidakora ku nyanja nk'u Rwanda, kugabanya ikiguzi cy'ubwikorezi no koroshya inzira zitangwa rya serivisi ni kimwe mu bintu by'ingenzi bifasha ubukungu gukomeza kwiyubaka ndetse no guhangana ku isoko mpuzamahanga. Mu bihe byashize abacuruzi b'Abanyarwanda bahuraga n'imbogamizi zikomeye zirimo gutanga amafaranga menshi ku bahuza mu bikorwa byo gukurikirana ibicuruzwa cyangwa gutegereza igihe kinini ibicuruzwa byabo bikadindira ku byambu byo mu karere kubera ubukererwe bw'ibyangombwa n'imikorere ya bureaucracy. Gushyira serivisi z'icyambu Dar es Salaam i Kigali bivuze ko abacuruzi bazajya babona serivisi nyinshi batiriwe bajya muri Tanzania. Ibi kandi biha imbaraga cyane inzira yo hagati Central Corridor kuko ishobora gutanga serivisi zihuse kandi zoroshye ugereranyije n'inzira y'amajyaruguru inyura mu bihugu byinshi. Biteganyijwe ko ibi bizagabanya igihe n'amafaranga byakoreshwaga mu gutumiza no kwakira ibicuruzwa, bityo n'ibiciro by'ibicuruzwa ku masoko yo mu Rwanda bikazagenda bigabanuka. Serivisi zizajya zitangirwa i Kigali. Ibiro bya TPA bizafungurwa i Kigali, bizafasha abacuruzi gukurikirana aho ibicuruzwa byabo bigeze, gukora ibikorwa byo kubyemeza no kubisoresha, ndetse no kurangiza ibyangombwa byinshi bidasabye ku cyambu cya Dar es Salaam. Abayobozi bavuga ko iri koranabuhanga rizashingira ku buryo bwa digital kuko ubu hejuru ya 90% bya serivisi zitangirwa ku cyambu cya Dar es Salaam zisanzwe zikorwa kuri internet. Hanyuma rero reka mbashimire mwese mwari mudukurikiranye muri amakuru n'ibiganiro aho muri mu bice bigiye bitandukanye n'amakuru agiye atandukanye twari dukomeje kugenda tugarukaho. Mbizeza yuko tuza gusubira mu kanya kari imbere cyangwa se mu masaha ari imbere turadukurikirana n'andi makuru agiye atandukanye akomeje kugenda ajya hagaragara kuri mikoro na Bosco Vision Info. Mugire ibihe byiza.